Nyuma y'urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, amakuru akomeje kuba menshi mu bitangazamakuru bitandukanye. Ibiro ntaramakuru by'ibihugu bitandukanye bikaba bikomeje kugenda bisohora amakuru agiye atandukanye. Ibi kandi bikaba bikomeje guterwa n'uko AFC M23 itaragira ikitangaza ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma nabo bari kumwe, dore ko amakuru akomeje kugenda ajya hanze ku mpande zitandukanye bijyanye n'amakuru y'ubutasi atandukanye. Ibinyamakuru bikomeza kugenda bikora, natwe tukabagezaho gatanu kuri gatanu ngira ngo murabyibuka neza. Ku munsi w'ejo nibwo nabagejeho inkuru ya Reuters, aho Reuters yavugaga ko abantu bagera ku 9 aribo bitabye Imana, ariko nubwo yavugaga abantu 9 yavugaga imibiri yajyanwe mu bitaro bya Goma, bakavuga ko hari abandi 7 batashoboye gukurwaho ngaho kuko bari bamaze guhinduka ivu, cyane ko bari barashwe na drones. Ni ibintu rero bibabaje cyane. Amakuru rero akomeje kugenda yiyongera, aho ibitangazamakuru bitandukanye bikomeje kugenda nabyo bisohora andi makuru, akaba ari nayo mpamvu tugiye kurugaruka kuri iyi nkuru dukesha ikinyamakuru gikomeye cyane muri Uganda, Chip Reports. Reka mbageze inkuru y'usuko yakabaye. Twise cyane rero, amakuru mashya aravuga ko abantu 18 aribo bapfanye na Liyetona Koloneli Wiringoma, wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa AFC M23, nyuma yo kugabwaho igitero cya drone n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwa gatatu, ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza byari byatangaje ko byahawe amakuru y'uko abantu 9 aribo baguye muri kiriya gitero. Amakuru atangwa n'ikinyamakuru Chimp Reports gisanzwe gikorana bya hafi n'ubutasi bwa Uganda, avuga ko abantu 19 barimo Wiringoma aribo bapfuye. Iki gitangazamakuru kivuga ko bigitangira Liyetona Koloneli Wiringoma n'abagenzi be bari bitabiriye inama yo gufata ingamba yabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 24 Gashyantare. Inama yabereye mu nzu iherereye mu rwuri ruherereye mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. N'urwuri amakuru avuga ko ari urwa General Gahizi Innocent wo mu ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Chimp Reports mu makuru ivuga ko yahawe n'amasoko menshi azi ibyabaye, ivuga ko Liyetona Koloneli Wiringoma n'abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC bari bateraniye muri iyo nzu mu rwego rwo kuganira ku ngamba zo guhangana n'imirwano yari irimo gukaza umurego hafi y'umujyi wa Rubaya ukungahaye ku mabuye y'agaciro, by'umwihariko ikirombe cya Kolta. Mu bari bitabiriye iyo nama harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 General Sultan Makenga. Iyo nama ngo yabaye kugeza mu masaha y'urukerera nyuma y'ibiganiro ndetse no gufata ifunguro, birangira Makenga avuye kuri iyo nzu mu masaha 8 z'ijoro aherekejwe n'imodoka nke z'abari bamucungiye umutekano. General Makenga amaze kugenda, Wiringoma na bagenzi be ngo bagumye muri iyo nzu bakomeza kuganira. Mu masaha 9 z'urukerera ngo nibwo nawe yavuye muri iyo nzu yerekeza ahantu hatatangajwe. Abasirikare bakuru ba AFC M23 icyakora ubwo bari mu nama ngo ntibari bazi ko hari drone y'ubutasi iri kuzunguruka hejuru yabo ikurikiranira hafi ibikorwa n'ingendo zarimo zibera muri ako gace. Amakuru avuga ko mu gihe imodoka zari zitwaye Wiringoma zari mu muhanda mu ijoro, drone y'intambara yahise irekura ibisasu bikomeye irasa izo modoka nta guhusha. Umwe mu bahaye Chimp Reports abakuru yavuze ko icyo gitero cyihuse kandi gifite imbaraga zidasanzwe. Yunzemo ati, imodoka zahise zangirika, abantu 19 barimo Liyetona Koloneli Wiringoma ndetse n'abari bashinzwe umutekano we bahita bahasiga ubuzima. Amakuru avuga ko abapfuye na Wiringoma biganjemo abagize umutwe wihariye ushinzwe kurinda abayobozi bakuru ba M23, umutwe w'abakomando b'intarumikwa bafite ubunararibonye ku rugamba bashinzwe gucungira umutekano ubuyobozi bukuru bw'uriya mutwe. FARDC ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yigambye kiriya gitero, gusa ubutumwa iza kubusima nyuma y'umwanya muto. Ngira ngo rero murumva uko ibintu byifashe maginga. Ibintu birakomeye cyane. Ikinyamakuru cyo muri Uganda kikaba cyatangaje ibijyanye n'iki gitero, by'umwihariko cyarashwe ku modoka yari hari, ariko ntabwo kigize kigaruka ku bijyanye n'iriya nzu bari barimo kuko nawe yararashwe.
ntabwo bigeze bagaruka ku bijyanye n'iriya nzu. Ni ukuvuga ngo aya makuru nayo akwiye kwibazwaho. Bavuze ko hari abantu 19 bapfuye, nk'uko mubizi amakuru yo akomeje kugenda aba menshi. Bamwe bavuga ngo yarari muri iriya nzu barasa, abandi bati yari yasohotse, abandi bati yari yagiye ari muri izo modoka baramurasa. Muri abo 19 abenshi bapfanye nawe n'abari bashinzwe kumurinda, ariko amakuru yose akomeje kugenda ajya hanze gake gake, ndetse na AFC M23 tukaba dutegereje itangazo izashyira hanze rya nyaryo officiel rivuga ku bijyanye n'iki gitero cyahitanye umwe mu bantu isura ye yarizwe cyane ku ruhando mpuzamahanga. Yuvuze AFC M23 gutekereza Lieutenant Colonel Wiringoma cyangwa Major Wiringoma, dore ko igihe kinini yakimaze ari majoro azwi cyane nka Major Wiringoma. Twavuga ko ari umuntu waruzwi cyane. Rero iki gitero kikaba ari ikintu gikomeye cyane kandi cyashenguye abo muri AFC M23. Reka duhite dukomeza tujye noneho mu gihugu cya Uganda. Ariko aha muri Uganda ntabwo tugiye ngo Uganda ngo byagenze bite, tugiye mu gisirikare kandi turacyari kuri iki gitero cyagabwe kigahitana bari muri Lieutenant Colonel Wiringoma. Ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba yishiriye Lieutenant Colonel Wiringoma yishe mu buryo bukomeye amategeko y'intambara. General Sejusa, General Retired David Sejusa Tinyifuza wahoze mu ngabo za Uganda yagaragaje ko igikorwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze cyo kwica Lieutenant Colonel Wiringoma wa AFC M23 kigize kwica mu buryo bukomeye amategeko y'intambara. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa AFC M23 n'abandi bantu bari kumwe nawe biciwe mu gitero cya drone bagabweho mu gace ka Rubaya. Iki gitero cyabaye mu gihe kuwa 18 Gashyantare Kinshasa na AFC M23 bakabaye baratangiye kubahiriza agahenge kifujwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola. AFC M23 imaze igishinja leta ya Kinshasa ko bikomeje kwica amasezerano yo gutanga agahenge bagiye bumvikana, arimo nayo impande zombi zagezeho mu biganiro bya Doha bizihuza. General David Sejusa abinyujije ku rubuga rwe rwa X yasobanuye ko bitemewe kwica cyangwa gufata miri abasirikare b'uwo muhanganye mu gihe cy'agahenge. Ati amategeko y'intambara abuza mu buryo bweruye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe cy'agahenge. Ibyo birimo kwica, kugaba ibitero cyangwa gufata abasirikare b'umwanzi. Aya mategeko anagena kandi ko kutaryarjana ari inkingi ya mwamba y'agahenge. Sejusa avuga ko leta ya Kongo iheruka kwica Wiringoma nabo bari kumwe yakoze amakosa akomeye. Ati ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye bakoze bifatwa nko kwica mu buryo bukomeye ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara. Kubw'iyo mpamvu kwicwa kwabo bakomanda cyangwa abakomandazi ni kwafatwa nko kwicwa mu mirwano isanzwe, ahubwo ni igikorwa cyo kwica umuntu byateguwe. Sejusa avuga ko M23 nyuma yo kwicirwa abantu kuri ubu yemerewe guhita yihimura hatitawe ku masezerano y'agahenge. Avuga kandi ko uyu mutwe ubu wemerewe gukaza intambara biciye mu kwigarurira uturere twose no gukora ubukangurambaga bwuzuye bw'intambara. Avuga kandi ko nyuma y'urupfu rwa Wiringoma M23 nk'uruhande rwahohotewe igomba gukurikirana mu nkiko abarugizemo uruhare bakaryozwa ibyaha by'intambara hashingiwe ku mategeko agenga intambara. Ngira ngo murabyumvira neza cyane nkuko uyu general w'umugande abitangaza, akavuga ko M23 ifite uburenganzira bwo kwihimura, ndetse M23 ikaba yatangaje ko intambara aribwo igitangira. Intambara biraza kugenda bite? Ese M23 nkuko Tshisekedi abyifuza nabo bafatanyije bazayirukana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iwabo, cyangwa M23 irafata ibice byinshi, ifate Kisangani, ifate Kinshasa? Reka dutegereze turebe uko bize kugenda. Amahanga ntacyo aravuga, yararuciye ararumira, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo nabyibuka neza kubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira zarasakuje babwira u Rwanda bavuga ibintu byinshi cyane, ngira ngo murabyibuka neza, kandi bari birengagije uwateje ibyo byose kari Abarundi ndetse na FARDC n'abashyigikiye bose. Byatumye M23 ifata umujyi wa Uvira. Kuba Lieutenant
Colonel Wiringoma yapfa ndetse n'abandi bakomandazi bari kumwe nawe ndetse n'abamurinda nk'uko amakuru dukesha The Trip Reports kimakuru cyo muri Uganda kibitangaza. Nubwo harandi makuru tugenda duhuza nukunyaduza amakuru kuko ubu nta makuru yemewe arajya hanze ku ruhande rw'abiciwe, nubwo leta ya Kongo yatangaje ko yo yakoze igitero kikaba successful. No kuvuga ngo M23 yemerewe kwivuna. Turategereje ngo tumenye ese iraza gukora iki, iraza gukomeza inzira z'ibiganiro bari kwigambanira cyangwa iraza kwihimura. Shuti bakuzi ba Pilot News TV, bana nanjye kuko ndakomeza kugenda nkukurekenera akantu ku kandi uko amakuru asohoka akanya ku kandi. Ndabakunda cyane muri abagaciro.